iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Ay, si Kamit Gayam, Ananias. Saan pa'y matasim mangpat ni Noma? Nyak man mo na pa'y ngawan pa'y. Sa nabali na. Agsubli aklangan itong sardam. Kagap ka po kiti talon. Itod ko lang kumarag tinatang. Ay, agyaman na klaon ay barok. Mairanon kami iti pagbambanugam. Naggagat kalakit din ay. Nalawa ti talon mo sa agbangkag kapay. Awan mat sa baling aramidak no saan nga agtalon ka nagbangkag na. Ay, nay, malipatak mo tandi, mangpaunag kan ka. Kababain pa yun kan ka. Sa anak mat nga agbayag na. Agsubliak tulangan itong madamdama. Ay, sige nga rod barok. Agyaman akmanan. Ibagak to kininuba nga imay ka. At dan tumat nga tan ni Nova ito nagsubliak na. Kasano nga ron dahito yun, Nova? Nasib nga tan. Yung santa pa nakalukan. Awan mat nga rodan ti jeep papaglukanan ta. Mga rekilata lang iti tricycle. Nanginalaki, di ti pagpliti ta. Numano lang ti sildo ta. Kaya't mo nga ron ti umiyan iti kalsada. Makasarak tanto pa'y laki di ti mang bastos ka data. Nawan pa'y tricycle na lumapas titoy. Ay, nagrigat laki din na iti kastoy abiyag Ellen. Dahito iti pakapampanunota nga kabrudgat. Kasladyak ka ba ulan daw madayo, friend? Kasano ni Ananias no panawam? Agayan ayat kami pa'y matlaang. Naimbag kumaan o agasawa kami. Nagagat ni Ananias. Kabaulan nag-abiyagan day dyan. Uray manalon lang. Ay na, Ellen. Awan pa iti panunot ko day taabanag. Kaya't ko ti maadahan iti buko da kwarta. Uy, adan tricycle sumungad. Ha? Ay, itay pa akayat ko ti agina na. Ang sangpat mo pala Gayam, Nova. Tapay kami na narabyan ka. Awan nga rin ti maluganan mi kini Ellen. Kapilitan na nangarkila kiti tricycle. Kasla na pampanok ka. Ay, pudno day takin no naman Ananias. Sa anak pa yung rod anak kaina na. Sa anak nga rodan ng akbayag. Intun bigat langan ngagsarita ta. Orat awan trabaho? Uwan, kan barang awan to ati papanan mi kini Ellen. Sana bale. Adda ak tumatkit din iti rabiin no kas pangrigan. Papay, pinagawid mo ni Ananias. Nasapa pa'y matlaang. Ni Ananias sa mismo tinangdagdag iti bagbagina nanang. Nadlaw na nga ta si babanugak. Amang ano nadlaw na nalamis ti panakilangan mo ken ko ana. Adda ka di problema ti ayan-ayat yaw. Nyamot dita sa ludsod yun nanang. Awan ti saan may pagkinkinaawatan ka ni Ananias. Awan mo ti pagsilosan ti tunggal may sa kada kami. Nasingpet ni Ananias. Nagagat. No agasawa kayo, kabaalan na kang ipayan itinasaya at abiyag. Ay, nanangaya. Saan ko kayo pagsaritahan di tabanag? Awan pa'y tinagtulagan mi kini Ananias. Makaanayan nga gayan ayat kami. Awan sa bali apagtungpalan na no saan nga iti agasawa kay ton. Nadanon kayo mat diti talon na Felisa. Nalasin kayo itay makasidag kayo kanya. Nagsapolak man iti ledag ijay lungog. Ang daytoy matlati na alak. Ado ti biso kolegi palibtok iti pungto na ti talon ko. Mapinlaan tayalaan kayo. Basitan ti danom na. Tawan mo tin danom na iti kinalag. Dandani mo't gaya man mabali nagapasan dagiti pagay mo. Nalawa ti talon mo barok. Nabunas dagiti dawa.
Bareng nalabon ti apit, nana. Ti pa'y may sa pang panunutek. No, nalakan tumanan ti presyo ti irit. Dahil talangan ng paiso baro. Narigat pa'y nga ron ti agtalaw. Nagmalmalim nga daki ti balay. Saan kami nga minanatulog ni Ellen, iti papanan mi ko ma. Masaya at nakainanaka, no pa? Nagkita kami kanina na Fili sa ijitalon. Inton pa nag-aapit. Ang mga no saan kan tuunayan na mapasyal. Maawatan ka. Adaak lang mo dito'y balay. Sana ka mapukaw kan ka, Ananias. Ay ayatin ka unay. Aramida kami na panagsalukag. Tapno, sakbay ti kasarta, nakasagana akon. Mabayag pa yung mapasamak dita. Aminek, sana pa yan nakasagana. Makaanayan nga agayan ayat na pailaeng, Ananias. Adamat bukod ko nga rapaap. Kayat ko, mapaglupos ko pa itibiyag ni kininanang. Sa anak ka di apaset dahi tanga arapaan mo, no pa? Anya ti kunam Nova? Kayat ni Ananias ngagkasar kayon? Dahil ti pagawata kiti na ibagana kanyak Ellen. Ngam kinanakan ko na, nga aging ka kami pilang iti panagayan ayat. Ngamin, adda bukod ko nga rapaap. No saan mo kapkap na kan ni Ananias? Api anak ayan ayat ka kan kwa na. Adumat nga tati sa baling agar-arang kan kadita. Maasya na kami kan kwa na. Kahit mo asawin, saan mo nga ayatan ni Ananias? Nasursuro ko ngayon ayat. Nasingpat ngamin. Manangisagot kan nadayaw pa'y kaninanang ko. Naglaw ko mat dayta, friend. Panagrik na. Pabor ni nanang mo kini Ananias. Awan problema, kiti panagayan ayat mi kini Ananias. Ngamtay ko na akon, agpatingga kami lang pa'y dita. Saan kami pa'y agkaskasar? Hanggang kasanon na alukuyan na kang agkasar kayon, kayat mat ni nanang mo nga agasawa kailangan. Naibaga akon kini Ananias nga dabukod ko nga rapaap. Amo ka maawatan nak? Kat no mapagasata na nga agaprod, para iti masakbayan minto matlaeng. Naibaga ka ni Nova. Akayat ko nga isaganaan ti masakbayan mi. Ito nagasawa kami. Imbagam ka din, nagkasar kayan. No, karag ito'y sa anak pa yan nakasagana, nana. At naibaga ni Nova kanya kadyak maawatan. Anya day jay. Nasaya at ngagpaiso, saganaan nyo na imbag ti amin. Madlaw mo mat nga ta, paborak iti relasyon nyo. Agyaman na na. Ada ka no bukod na nga arapaap. Kaya't na ka no ang mapaglupos ti biyagyo. Anya nga tati kayat na asawat? Dahil ang rutidyak maawatan. Saan met di adakas ti garapaap? Nasaya at no agtinulong kayo amang bangon iti pamilyayaw. Ni, asino tati akin kutsi ti dajay. Itala makitak. Amo na kasama ta, isiman na ka dajay lalaki adimsag iti kutse. Ipaypayapay na pay dagiti ima na. Mabit lang. Kasla palasin ko. Sige na, panawan kayo pa. Umasidigak man ken ko na. Nay, kasla mas daw ka una yung mangkit-kita kanya ka, Ananias. Di mo yung baga, di nakmalasinan, ah. Ha? Ananias ko na? Darius, si kaman kayam. Pasensya ka na, saan ka analasin na tagos? Apay, guwapo ka dila una yan, ah. Nakatartaraki ka matlaw na yun. Kan, langam tibak na nga. Anya ka na ya. Kaputa da ko chikon, aglanglanga ak matanabak na, kasta. Napagasatan naklabasit, iti panakigasang-gasat ko di syudad parts. Naimbagpaikin ka, baknang ka. Sana kas ka na tao. Anusan latan tiyag talon. Anay, po, nagpipintasan daga di ababalasan nga dimsagit ti kutse. Ha? Dano ba? Kan Ellen matgayam?
Naipasagit ka nun na Ananyas kan kakasla kayat na ngagkasar kayo. Ang kinunam ka nung adabukod mong arapaap. Talaga nga awan ti mailimod ni Ananyas kada kayo anya nanang. Nasingad na Ananyas kanya. Kaslain na ti pangibilangan na kanya kaon. Mas daok mat nga rod iti day tayong bagayo. Imbaga na gayam kada kayo day jay. Makikasarak samot na di na oras no kaskasano aya. Apay, adda ka di pa nagduado-am kinenanyas. Manalo na ngagpaiso ng kabaalan na kaabiagan. Nanang, pudno ngay ayatek ni Ananyas. Ngam sanak pa yung nakasagana ang makiasawa. Pudno nga tabukod ko nga rapaap, kada tati ibagbagakan ko ana. Saan nyo kadi akayat? Amaikan kayo mat iti pagnamayan? Saan ka nailasin adagos, Darius? Nakapakpak lang ka mo ngaminan. No sa anak ngayon madayo dito yung lugar tayo. Awan kumapay mga kukwarta. Nakabalaya ko na dyan syudad. Wow! Nagkasatan ti asawam? Nagsina kami ni Tikayan ayat ko. Awan gayam. Awan madlaang ti mangiparet apasyaran ka. Amang ano, adagimon. Awan pa'y ti kaayan ayat ko. Ni Nova tedan kaayan ayat na ni Ananyas. Sayang. Pangkap ko kumangar mo ni Nova. Ellen, naaliptak mo't ngayam ni Ananyas niya. Napintas ni Nova. Adumot tirigrigat ni Ananyas sa nagarami ti gayam ko. Naanos ngamin. Nagagat pa'y. Sige. Sana ko nagbayag. Agkihiratan tulangan ton bigat. Nalasin ko anagos na ti Kotsem Darius. Napariirin ti ikiti talo na pagpalabasan ti oras. Ne, bumalitok mo't gaya mong dagiti dawa. Mabalinin nga maapit. Numano atawon ajak nakakita iti talon. Amang ano, di mo pa yan kayat ti sumalog iti talon. Jak paikit nga taamon ti magnay ti tambak. Awon gayam. Namuak kini Ellen nga agkayan ayat kayo gayaman kini Nova. Apo. Naaliptak ka mo da, Ananias. Nabayag mo ita, nagar-aramakan ko na. Naibaga ni Ellen kanya. Apay, di mo pa ikasar? Saan pa ya kadang iti panawin, Darius? Ay, saan ka ngagkapoy-kapoy? Amangan numaagaw na payla ang king kaninoma. Nagpaikama-kampay lang amin ni boss iti trabaho, Nova. Ang mga nuitay-pay lang, agur-uray ka data. Sino? Uy, sika ha. At damat gayang palimot mo Nalpas ka din ti trabaho yo? Sino? Wow! Nagtaaran? Diyak among ang tagayaman kaayan ayat mo, Ellen. Anya kaayan ayat? Saan mo ka di mailasin? Ni Darius! Ita nga kami na makita na ni Nova. Manipo di simang peta. Saan mo't nga tangagi mo ni Ananyas numamuan na ngagkukuyog tayo, ha? Ay, nagawis ni Darius nga ilibre na ta iti merienda. Siya ti nakaamuan na nga agayan ayat kayan kini Ananyas. Saan tayo mo't amabayag? Agkukuyog tayo ito nga gawin. Amangan nga no, kilaat ngagsubiya kaya syudad. Paging kaita nakasangpeta kung dito palay. Pampanunutak pala na ibaga ni Darius. Awan amok na gar-aram ka ni Nova. Jakmat ka di mapapalaw. Nood na nagitag doyos ken kuha na iji opisina da. Napintas ni Nova. Din to tanda numuak lang nga man nalon. Ngam agtalagak ken kuha na. Nakilugan kayo gayam kini Darius. Naimbag man ta nakita na kayo. Madanaga nakitayan ta. Agsipnit batlangan kat saan kayo pa asim magpat. Pinasyar na gayam ni Ellen idi rabiin anang. Nagtulag da siguro nga libre na kami iti restaurant. Saan matkit di adakas no agaram kini Ellen? Agpaada kayo anapinta si tigayim mo. Nagalisto ko man. Na idi rabiila nga pinasyar ni Darius. Ang sabagay, nagasa tigayim ko no kas pangarigan. Pudno ti ko nambalasan ko.
Makita mo ti pamanag na ti panaglupos nan. Saan lang aray tananang? Langan ni Darius sinasingpat. Nadlaw ko ti kinataknang na. Kahit saan ka nga rodan amangan, balasan ka? Saanan? Ano sa nyo lang ti mang rabi iyada kayo laang? Napsuga kon. O sige na nang, mapana ko ni ti kwartok. Naimbag ta sa anak may anak kasukat itay nagpukaw ni nanang adda ka. Narabyan ka kadimanan na si Mang Pet. Saan mat unay? Kasangsangpat ko laang. Okay, anya, kumusta? Saan gayam nga umabot iti makalawas iti panakagapas na iti imo na anairap ko idi. Awan mo't paggapas eh. Ano sakla nga na siyak ti aggapas? Ay, di ba'y kakaasi ka magmay saka? Sa bagay, basit ti maparawar mo no ko ha? Indyayan ni nanang mo ti tutulong na. Uy, talaga matan niya? Ure dahi tanto lagi buyog. Nalawa basit dahi sinilong. Dahi dahi sumarsaronon ton ti paripar ko. Sige, manmanong aminin ti makigapas gapo iti data a reaper. Makinan ti agirik kadag iti pagay. Dayawag ti kinaalibtak mo ananyas. Duwalagal daw aginapas ta tinalawa asinilong. Pinarbangon ko ngamin ti simmalog di ti talo nana. Dahil ti gayam ti buli-bulyo. Nagadun na ito'y barok. Awan mat sabsabali. Supapakit ti anos yung anang tulong kanya. Ay, kahit agyaman naklaunay ananyas. Ay, nawaduan, tinaapit mo iti dahi atalon mo. Ni maglangan nga da magungunay ti ado sakripisyo. Ngam ti parikot. Naglakamot ti presyo ti irik. Uray, saan mo pa ilaan nga ilaklako? Parang ngumaton tumatlag ti presyo ti irik. Ang mga nakarkaron to, ninton alon ti maapit. Piman ti biyak ti manalon. Ngam, anos lang ti masapol. Kasi sweldo talaan, tantanin awan tinapati kanya. Nagkadungamin ti utang ko. Agpadatan Ellen. Manulat na inayan ko iturnong ko. Ay, makapampanuno takno kastoy laan. Kanya ti kahit mga sawan, Nova. Agabrodak sa lagan? Anya? Agabrod ka? Maano sa mga tatag katulaw? Domestic helper ko namot, Ay na, oray katulong lang amakon ko na. Dakdakkel ti matgedan ngam ti mga opisina dito Pilipinas. Sa bagay, manumula ti sweldo ngay dagiti mga opisina akaaruba tayo. Ngam, dagiti amok naka-abroad, nagdadakkel ti babbalay da. Day tangaro ti pakapampanunutak nga agabroad langan. Narigat mo ano saklatan ti kastoy ang nakabababa a sweldo? Kasano na ananyas? Manano ngay no panawak? Agayan ayat kami pa'y mutlaan. Saan kami pa'y nga agasawa niya? Ala, nagsasao ka, Nova. Kaslawan, patagtikayan ayat mo. Parparaw po sa lang amin, di pa nagayat mo kankwana. Saan mo man asawan, Delta? Napatag kanyak ni Ananias. Ngam adda arapaap ko, masapol aragpatak. Maawatan ka magkidi, Ay, may kakitin, agawit tan. Awan to man ti maluganan tan, o kastoy. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti kunam no ba? Agabrod ka? Ay, kasano ako na panawang balasan ka? Aganos kayo pala kumananang. Nung napintas tigasat ko nga agabron, para kada tayo matlang na ito'y. Na ito'y lang ti amok apakatong palan ti rapaap ko. Kasano no, mapeke ka. Amom, kadag ito'y apanawan. Adon ti manglukluko. Iso narigat latan ti agtalag. Ninanang mat. Apay kami nakasta ti panunutan nyo. Saan kumamat Di ka di kayat? Aso maliwanwan mo ti panagbiag tayo? Awan, ti di na kaya ti agnamay. Kat nagsaritaan nyo ka din daytay kani Ananias.
Ah? Saan? Da kayo pailangan ni Ellen ti makaamo ti dayto a planok. Diyak pa'y naibaga ka ni Ananias, taawan pa'y mati sigurado a pag-aplayak. Pagtulagan niyo kumaan na sayaat. Panagkunak, saan na nanas ka nga ipakadak ka ni Ananias? San kami pa'y matnagasawa? Agayan ayat kami pailaang, nanang. Iti dayta ako na. Kasla saan mo matan nga ikabkabilangan ti kaayan ayat mo. Saan mo takastaan, nanang? Di makunak, no saan na makauray ni Ananias, bayat ti kaawan ko ditoy, mabalin naman ti agsapul iti sa bali. Mabasak iti pangpanggatan nyo. Ngam saan kayo nakita iti ruwar? Amang nakaawit kayo din. Napan kami pa'y ngamin naggroserya kin ni Nova. Ay, danda ni awan ang pati iti swelto mi. Isa mapampanunot na pa yan di agabro. Anya? Diyak matit di mababalo ti gayem ko. Amin, danda ni awan papanan ti sweldo mi. Ngam nariga ti agtrabaho iti abroad. Siyempre, mailiw ka iti pamilyam a panawam. Katsika, agabroad ka man? Diyak pa'y amo. Ninoba pa'y lang kada panggap ng agabrod. Siyak, panunutag pa'y anaimbag. Apay nga tangaling basaganak. Rabiin, ngamjak mo't lang makaturugan. Sana sumina iti panunod ko ni Ananias. Amo ngayayatan nak. Mariknak tayta. Sigurado ang malidayan. Iti ipapanaw ko. Napatag kanyak terapap ko. Napatpatag ngam ti amin. Katno da ito iti saan may pagkinaawatan ka ni Ananias. Awan ti mabalin ko? Kunak na nagsuglikan in Ciudad Darius. Adda ka pimatlagayan dito eh. Ada pa lang napatag nga si kaswag. Damag ko, nalabun ka no, ti apit mo. Si kangarodan at sigurado. Nababati presyo ti Eric. Isa kakaasi kami aman nalon. No apay ngamin nga inan anusam ti nagtalon. No may kakumama ti syudad. De, may atibiyag mo ita. Oh. Adda dito itigasat ko. Saan ko apagbabawian ti kinaman nalon ko? Nariga tibiyag ditoy. Kita mo ba? Nauman ti trabaho na, kayat ng ti agabron. Anya? Kayat mo asawan? Saan mo pa yung mo dayta? Nabayagan na saan kami ang nagkita. Kanayo na kamabannog, nga po iti panagpagapas ko. Tsaka mo, nga dagayam arap-hap na nga agabron. Nakamamam iti dayta. Ninanang mo't inunaan nakit din. Saan ko pa'y nakasarita ni nanang mo? Ni Darius ti nakaamuak. Naistorya ka no ni Ellen, hindi pinasyar na. Planok pa'y laan. Sa awan pa'y magtiamok apag-aplayan. Kan awan pa'y ti makaanay agastwag. Nova. Ay, pasensya ka na. No sa bali pa'y atao ti nakaamuam. Awan panggap ko nga gilimat kan ka. Kat sapay ko matasan nakakagura. Saan ka mabalinagurayan? Ay ayatin ka unay. No, desidido ka nga agabron. Nakasagana ak at mulong kan kay tigastusa. Ha? Anya? Sus, kababain matan Awan rumbay nga pagbainam. Agayan ayat ta. Saan ka alapdan iti arapap mo? Mawatan ka. Agyaman ak na maawatan na Ananias. Ay ayatan ka. Ngam, adamukod kong arapaap. Kayat ko, aglupos pa'y kumamati ka sa saan mo iti biyag ka ni nanang. Sapay ko matagbaligi ka amang ragpat iti arapap mo. Addaak lang iti lugar tayo amang isagana iti masakbayan ta. Kita, no, kasano ti kinapod no ti panagayat ni Ananias ken ka, no ba? Tulungan na kapay ti gastusem nga agabron. Nung mabalin, diyak kaya ti madan iti utang anay bag-anagam kini Ananias nanang. Amang ano, day tapay ti pakaitalyak kan ko na. Anya ti kayat masawan iti day tabalasan ko. Adda ka di panggap mo amang isukat iti sa balik kini Ananias. Ala,
Ni nanang mat, tila mapampanunot dan. Saan nakadakas a babae? Kan, saan da kumapagduaduan nanang? Kaputa ay ayatas ni Ananias. Amuyo day ta. Nakitutak ngamin iti imbagam. Di kayat ko asawan, amang ano ito niyawis ni Ananias ti panagkasarmi, kat sana to na makapagkadkad. Uray nakapagkasar kayo to, no, kaya't mga ituloy tagabrod. Agabrod ka tupay. Adumot ikasta. Sige, panahon ka pa dito tayo napagluto. Wala nang. Ay, tiyak kayat tiyak da sawir na. Tiyakon may bagapay day ta kaninanang. Ang mga no sabalin tumanan ti panunutin na. Ay, sapay ko ma. Tamatuloy ti panagabrod ko. Napintas to kumatikasat ko nga agabrod. Nakastrer ka kon iti kwarto, iti pinasyar mo ni Nova. Nagatapan na kasyap ti nagibaga. Diyak kumapay na amuan no saan na istorya ni Ellen ka ni Darius, nana. Sa bali pa'y atao, tinakaamwa manan niya. Ay na, kababain pa'y ka. Awan mat nga tati, panggap na nga agilimag. Day tamat ti panagkunak. Panggap na kanupay matlayan, tawan sapay pagaplayan na. Nasaya ata, nakapagsarita kayo matlaan. Nanyaman ti problema na iti gastusan na nga gabrod. Nakasagana ak at tumulong ken ko ana, nana. Nagimbag kalakit din ay barong. Amumat nga awan ti mabalbalin me. Ala, pasensya ka lakuman. Tsak mo to na igawin ti dilak. Naibaga kini Darius, may papanti pa nag-abroad mo. Talaga mata niya. Masansan sakit iti panang pasyar na kan ka. Ang mga napampanunutong magar-aram ni Darius kanya. Uy, di mo pa'y kayat? Nasingpot ni Darius, friend. Nabaknang pa'y. Nagasat ka, naisot makagasat mo. Si kansamot kursunada na. Anya? Uray kalaling mo siya, hindi na ibaga. Agmirbis kan samatan. Sika ha, nakigtuta kitimbagam. Adayo ang mapasamak dayta. Amuna nga gayan ayat kami kini Ananias. Dayta ka diti problema. Nalakalaan nga ipamuspusan dayta. Sige. Ito na be. Wow. Agluwas ka nga umay dito probinsya. Awan. Ison to ti panagsarita ta na saya at tapno amom ti aramidam. Masapol nga agbaligi ka. Awan. Di ka madanagan. Dakkel ti magunggunam kanyak. Sige. Ananias. Naira na alin mabasak iti pagtaktak diran. Pasensya ka no, nasingak pa nakisarsarita mi ti telepono. Awan tanyaman na. Nalpas kami na nagsarita. Ti sekretaryak na jay, iti negosyok ijay sudan. Talaga abak nang kan. Abdan bukod mo ang negosyo. Wan. Naigasat ko ti nagnegosyo. Ngam no nagtalay na edak kuma dito lugar tayo. Awan kuma, ti kastoy abiyag ko. At dagasat iti tunggal tao. Masapo lang nga birukan tayo, nuan niya lay taagasan. Ellen, si kamat gaim balasang ko. Dumanon ka. Naimbagngal daw yun, nana. Ada ka din ni Nova? Ada iti sala sa nagko. Oh, Ellen, ada ka ba? Nova! Ada na pingkas nga ipadamag ko kan ka. Ada na amok nga agtrabaho iti recruitment agency. Adan pag-applyan ta nga agabrod. Ay, uray si ka, Ellen. Agabrod ka man. Pinampanunot ko nga rod, nana. Narigat agan ano saklatan iti biyag diti lugar tayo. Sige, ituloy yung arod tagsarsarita kininova, Ellen. May man di imbagam. Ada ka di opisina da iti kabisera? Ada intan nga address. Mabalin ta pingawagan. Ada ka no iti syudad ti opisina da. Adu ka nun tinipatulod da iti naduma-duma apagilyan.
apartment mo, dahil ang danunan mi itinama mo ni Ellen. Masapol ka lang ag-apply kami iti Manila. O di, aglos kayo nga ro, damapan iti syudad. Wan, inton maminsan arabi iti nagtulagan mi kani Ellen na panagluwas. Nakapakada kami iti ahen ti trabaho mi. Sapay ko mga ro, tadagasat yung agabron. Namasapol mo ti kwarta, ibagam lang. Agyamanak. Adan makaanay a kwartak. Inton masapol ti placement fee. Sabalinton na pa nagremedyo. Kas inkarik, nakasagana ak amang tulong ken ka. Agyamanak ka na niyas. Ulitek, sa anak ama uma amang ibagbaga, ay ayatin ka unay. Suportaran kay tanyaman nga arapaap mo. Nasip ngatan, kagap-gapum sa pailang ititalon ananyas. Talaga nagagat ka, Barok. Agsubya pa iti talo niton manamdaman, hana. Rabi iti batang ko apa ng traktor da iti pagmula iti kamatis. Agmula ka kadipay lang iti kamates. Kahit nalagasamot ti presyo na. Narigat sa pay ngagbayad da. Basit lang ti mula iti kamatis. Nalawlawa ti pagmula iti mais kan na duma-duma anateng. Naimimbag pa iti mais tanangina ti presyo. Hybrid kan lilingtaan ang mais ti imulak. Aywan gaya, kumusta nga Tandanova kan Ellen? Naimbag na pa, tan nakaadakdan iti syudad. Awan matiramidan tan iti syudad. Agawit ta adagos iti probinsya. Santa ka dingag pa siya? Kakaisong na nakaumay ta diti syudad. Awan na itugot ko nga ado akwartak. Isu nga itong maminsan langan nga umay ta. Kuna dagiti empleyado iti recruitment agency, nalakakanulangay pag nada ti papeles ta. Adda pa yan amo ta adagos. Tuwan nga hod. Day talangan. Masapul nga agbayad ta iti placement fee. Ay, Juan. Day ta ti dakala problema ta ita, Ellen. Dakala gata ti kasapulan ta. Naimbagkan ka, tada ni anan niya sa pangibagaam. Saan ka di anagkarigan ka? Nakwarta ti problema. Awan parikot. Mano ka diti masapol mo? Nakautangan dagiti tadakkel ko. Kapilitan nga ni saldada pay lang ti sang kabasi tatalon da. Kurang pa iti 20,000. Nagdakkelan agatan? Nagninangaro ti placement fee, Darius. Ngam sigurado mat, makapag-abroad kami kini Nova. Ngam sayang mat nailako da day jay nuwang ni tatang. Nagagat nga pagtalon day jay. Agyaman na klaunay ananyas. No saan nakatinulungan? Saan nagpay ko ang nakabahid iti placement fee? Awan na nyaman na. Basta para iti arapap mo. Enton sumarunong nga aldaw ti panagluwasyo kini Ellen nga agsubli ijay syudad, no ba? Wala nang. Kat saan kami itong nga agawit pa diti lugar tayo? Ijay itong syudad nga urayan mi ti aldaw apa nag-flight mi. Mailiw ag tulakit ti kin kabalasan ko. Ay, saan nakakadi nga itulnog na nanyas? No, makapasyar kayo ijay syudad? Nairanamat nga ado ti trabaho iti talon. Nagsarita da Ellen kan Darius. Makilugan kami iti kotse na, ta adda ka na napatag nga si kasuna iti syudad. Saan nga rodo na problema ti pagluganan nyo? Madlaw ang napasig launay da Ellen kan Darius, ah. Wen, no sa tuma, agatapak pa yung ada relasyon da. Naragsak da ngagsarsarita kat. Ay kat, nag-gaasat ang tigayam mo. Uray saan ko man nga agabroad. Naimbaglangan na, tanay pasyar na tapay lang ni Darius diti syudad. Tenton makadanon ta ni Jabrod, trabaho at agos. Makapaapan ti kinaragsak yo. Kasla da relasyon niyo. Si Kamet. Ay, di tagaya man di opisina ti recruitment agency. Agoray ka. Nakarikap mo eh. Ha? Ada nakapaskil iti ridaw. Saan na po ito na ito eh? Napikita! Ala, kasano da ito yan? Namunagat nakabayad ka na. Kawanan, intaray na natin kwartata. Kasanuan, kababain kini Ananyas. Mabayin naglakit di nga agawid di lugar tayo na mamwanda napikita.
Awanan ti mabalin ta pa ya. Anya nga ro ti ramiden ta dito syudad. Katang-katang ta nga awan ti masno papagturungan ta. Ay, aglisig. Ay, kitam tinakalukan iti kotse. Ni Darius ti dimsaan. Agturungan dito ayan ta. Ani, anya tara ramidan nyo. Awan gayam, kaano ti flight yo? Oh, apay. Asaan kayo mata na makatimag? Ne, agkin-kinita kayo matlatan. No ba? Agsangsangit ka. Anya tinapasama? Kababain ko mama mom dito, Darius. Napeke kami. Peke gayam tinagaplayan mi nga agency. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Opisina klaunay. Anay, no ba? Ellen, napayasan kayo mata namang mangan. Abisina. Jack makapangan. Pag ano nung takdagiti dadakkan ko. Timayat ti nakaisaldahan ti talon kan nakailakuan ti numi. Pasensya ka lang kuman, Darius. Kasano ko mama kapanganak mo, ti dinto ta. Ada ka di may tulong ko? At titipan nyo, no ba? Ay, yamanak. Sayang na ito in-order ko no saan ang may boss. Ikarigatan nyo timangan. Madamdama, ipasyar kayo. Dahil baglangan takinakuyog ta kang imay dito syudad. Awan amumi pagkamangan dito eh. Naimbag ki di ta nairana analabsan kayo. Kasano ko man? Di agkatang-katang kayo dito yung syudad. Inalal daw mo matimbang latiw dito ibalay, Ananias. Ay, naggadon na ito alamas. Pinakarasak namin tilungog iti ungto ti talon ko. At ano ti bingay ko? Nalagip kayo man ang padawatan. Ay, kit, agyaman naglaunay barok. Manayon na ito'y at si Daag. Uwan gayam, kumusta nga tanda Nova kan Ellen? Kaano nga tati flight da? Diyak manam mo barok. Saan da ka nung agawid, ay jayan nga orayan dati pa nag-flight ta. Agsurat tulat ta ni Nova inton makadano ni Dia abroad. Awan mo't cellphone ko. Padasak tuman nga, iremedyo, nakasunok na awagan. Sige, saan akong ngagbayag na tapno maluto yung rekan. Agyaman na. Talaga mapagdamlamaan ka. Awa, di ka matanagan. Nayunak to, titad kuking ka. Sige. Iawag kuking ka no sa dino ti pagkitanta. Anya? Agawid ka, ijay Cebu a lugar yo? Sige. Awan ti problema ijay. Anya? Owan. Ang mga mabayagak dito yung syudad. Tadyak mapanawan dagiti negosyo. Kanjak mabalin abaybayan ni Nova. Sige. Bye. Ne, manipod dimteng tayo dito yung parke. Saan kayo pa yung matimtimag? Anya ti plano yo? Kas nandiyak ka ba ilan tagpiyag dito syudad? Kasta matikon konak edi nabitak pa dito yung Manila. Ngam, inot anerwam ko tibagay. Aging ga nadaan nakitibukod ko ang negosyo. Kapilitan nga kami daki di lugar mi Diyak amo no kasano ilaw nawag ko kadagiti dadakkel mo tinapasama. Masya nakatakwada. Gat si ano ba? Mabain na nga gawit iti lugar may Darius. Katawaan daklakit na maamwandaan na pekeak. Itapay lang kas na makit-kita kung ti panangumumsida kanyak. Kas lay bagbagada, bunggunam, ambisyosa ka ngamin kas na kung kunadan. Agsangit ka man Nova. Ellen, alaan mo ni ti kotse ti tisyo. Dahito titulbag. Nova, no agawid ni Ellen. Maamwandan tumot laeng anapeke ka.
Umay kayo. Dumanon kayo. Ag may sakit ta ditoy, ta nagbakasyon ti katulong ko Leyte. Ay, nagkalagayan dahil ti balay mo, Darius. Nakapakpak ng kan. Nagpintas dito unag. Agkakanina na kiti alikawan. Kasto yun ti kinabaknang ni Darius. Wow! Naglukmag dagiti sopa. Naglamis dito unag. O sige, agtugtugaw kayo pala. Tamang isagana ka ti pagpalamiis tayo. Anya ti kayo ti meriendaan? Agyaman kami langan. Nabasok kami pa kini Ellen. No ba, nakaliliday mo ng tilangam. Madadaal ti kinapintas mo. Maawatan ka. No anya ti marikrik na. Nakagasgasat ka, Darius. Nakaadayukan. Idinto ta na mula ang ti panagbiag mi di probinsya. San ka din ang mabaliwan pa iti pangadang mo, Ellen? Adaw mo awag iti cellphone mo. Amang ano ni Ananyas. Sumbata mon ano ba? Hello? Ay, makonsensya ak. Pakawanan naklakuman ni Kumusta kayo Ananyas. ka ni Ellen? Nakaawag ka. Kaamag kumati ka sa sadyo. Saan na kami apakadanagan ka ni Ellen? Nakagtang kami anasayaan dito syudad. Kaano ti flight yo? Ay, kasanungatan. Anyat ibagak ka ni Ananyas. Jakpay mo. Agsubli kami tupay di opisina nagaplayan mi inton bigat. No saan kan nga agawid pa eh? Do atawan nga aguray akit ipanagawid mo. Aganos kalatan. Ang no saan ka makauray? Mawatan ka. Anya ti sasawa mo. Ay ayatin ka unay. Ket nakasagana ak nga giptor. Ibtor ak ti iliw ko. Agurayak. Anya ka tinday ta nga ibang bagam kanyak. Ay, wan kayam. Ikumusta na tulangan kininanang ha? Ibagam kan ko na nga awan pa kadanagan na kanyak. O sige. Sige, bye. Diyos ko. Pagawan na naglakuman ni nanang. Diyak ka mo no kaano kami nga kita. Diyak matamo na niya ti agur-ure agasat ko dito yung syudad. Kalkalpas ko laan nga ng rabi ibarok. Ay, no nasapsapa kala ko maadimta. Amo ka nga ikawa kayo na. Narigat nagmay sa. Ay, gayam. Naawagak ni Nova itay. Ay, kumusta na kanumot ka ni Ellen? Nasayap na kanumay. Ngam saan na nga mo no kaano ti flight da. Agsubli da kanupay itinagaplayan da inton bigat. Kunak manudan da ninti flight da. Gawid da kam no pag-around. Saan ka nun na? Itay nalpas kami ang nagsarita. Intex na abaliwan da kanu ti agpa-medical exam. Ijay kanon nga orayan da ti flight da. Saan yun nga urayan ti ipapanaw ti bus nagluganat? Panahon daglatan. Amangan na mabalin mo pa'y abaliwan ti pangedeng mo, Ellen. Agsapol talangan iti trabaho ta dito syudad. Agpatulong ta kini Darius. Saan nga agpalo ti panunot ko no ba? Diyak ka ba ilanan tagbiag dito syudad? Ngam, nakababain no akawid ka. Nagpasta na nagtulag iti dayta ba? Nagsaan ka di? Impambar ko kadag iti dadakkel ko. Asa anak-anak ka pa sa iti eksamen. Tada sakit ko. Ngam nakasalsalon at kamat. Apay, saan ka kadya maasyan ka dagiti dadakkel mo nga alilawam? Mga no damagan dan tupay, no, ayan nga rod tay kwarta mapinagbayad mo. Siya kung ti makamoy ti day tabanag, no ba? Ay, nalupoy kayam ti pakinakam mo, Ellen. Ngam no siya, saan na ka maawanan iti namnama? Makaabudak tumatlaang. Makaanayin ti na minsan apan nakaalilaw ko, no ba? Tiyak kaya ti na maulit. Tamang ano nasaksakit pa itilak amag. Angan anat ka, kabayatan ti kaadam dito yung syudad. Manipod itay simiplot iti panunot ka ni Nova. Alimbasagal ak batal. Ito atawan na saan kami ngagkita. Napaot unay dito apanawan na panaguray. Makapagibturak matkit di. Oray saan ko man na nakabron. Kabaala kabiyagan.
No mandugot ko man nga kasar kami. Saan ko mat na mababalaw? Dadabukod na nga arapaap. Kaasimat ni Nana Felisa, no saan na amay paayan ni Tinamay. Sa balin sa mo ti imayan ta, Darius. Sana dito ti balay mo. Kukuwak mo't ladag ito'y agaabay nga apartment. Bakante ti may sa, ti takang naad, kabayatan ti kaadam dito'y syudad. Umay kan, dumsagtan. Darius, talaga kaya mabaknang kan. No ba, awan ko man ti sa pulak. Nagbaligi akon iti arapaap ko. Asawa laang ang tikuran. Kunak mo arman na ni Ellen. Nabaknang ka talagang, Darius. Adulakit iti babalasang agtuyos kan ka. Sa anak na ta nagbindot iti panagkita? Sa anak ba't na agar-arapahap di kunak? Kunak tupay ka. Ni Ellen. Nakita na kon. Kamakamak. Ellen, mabit lang. Ananyas! Kunak man saan kayo nga gawin? Kadwam ka din ni Nova? Siyaklaang, saan ako niya agtuloy nga abroad pa eh. Ngamin, saan ako nakapasay ti examen. Kunak man nakabayad ka ni ti placement fee. Di pekat sayang Mapasublik to matlang, Ananyas. Sige, baliwan tanto lang ang tagsarita. Kanin, nabanog kin na puyatan ak namin na nagbiyahe. O sige, pasyaran kan tuwinton rabi. Namnamaklat tanti ayaw dito balay, Nana Felisa. Amo ka na idano natagos kada kayo ni Ananyas, di pa nakakita na kanya. Saan kayo kanuunay ang nakapagsarita? So nga, imayak makidamag. Kasi tinaibagakon kini Ananyas. Saan ako niya tuloy nga gabrod. Gapot ay siyak nakapasay ti eksamen. Ket kasano nga rudan ni Nova? Awan ti rumbang apagtanagan nyo kankwana, Nana. Ada ni Nova iti nasayata kasasaad. Urayan na lang ti panag-flight na. Ay, pagawanan ta ko may ti panagulpot ko, Diyos ko. Sige, sa anak nga rudan ngagbayagpay. No, umawag to ni Nova kan ka. Pakaamuan nagto kumano niya ti madamag maipanggap kan ko, ana. Agyaman nagtamom ti insungsungbat mo, Ellen. Masapol nga nga agtalinaad ti panlimad ta apan nakapeke. Hindi mo laam mo, Nova. Makunkonsensya kiti panagalbod ko kininanang mo. Mabahinag. Ay, kakaasya ka nang iparang ka dagiti mata. Agkayem ta, Ellen. Kat amok, mapagtalkan ka. Bukod mo ti problema. Sa bali mo ti problema, kiti kasasahad ko, okay? Saan na kumakakura, ha? Awan ti amok agapuna, nga ginurata. Ad-ada ka sa pulak ti panakaawat mo. Aywan jayam, inikari ni Darius nga isarag na iti trabaho. Kat no makapagpampanunot ka, mabalin na kamot nga isarag. Dalpas matlaangan ana ang lilaw ta. Kaya kundi ang naadli di probinsya. Ay, saan ta kami ngagpaday ti arapaa, Ellen? Sige, siyaklatan ti umawag no da kayat kung ibagakan ka, ha? Dakon ti makaammo ngagbayad iti merienda ta. Kumusta gayon ti trabaho? Nasayat nga, Darius. Agyaman ak unay kan ka, ha? Dakkalin ti utang ko na imbagan hakam. Saan mo na panunutan day ta? No ada problema mi ti trabaho. Ibagam lang kanya. Amok ti aking kuka dito nang isarakaking ka. Sapay ko mga maawatan. No apay asanak pa makabayad iti kaserak. Saan mo na panunutan day ta? Aking gangada ka dito syudad. Agnaad ka itinted ko apag kasiraam. Agyaman naklaunay ka dagiti ipapay mo akin na imbag kanyak, Darius. Bayam, inton makaurnungak. Agabrudak matlaan. Barang makaurnungak iti pagabrud ko. Nasuro ka na makalawas. Manipod dimtang ni Ellen. Mailiwak unan ka ni Nova. Kumusta ka tan? Hindi inawaga kita na minsan. Sana si mong ba?
Ang dangatan iti abroad. Labasan ka pa'y barog. Nana, papanan nyo ka di. Mapanak ko mamangibagay iti kwarta kini Nana Udtes. Naimbagday jay ta nalakalaang akasarsarita. Saklangan ti mang pabulod ka na kayo iti kwarta. Sumurot kayo iti balay. Kababain pa'y ka barog. Awanan yaman na nana. Ang dalakit di. Saan kong ipailam ka na kayo? Agpasyal to pa'y lang dito parke. Madamdaman ng itulot ka. Apay, ag-apply ka pa'y lang agabron. Kuma, sakbay ama amuan da purok may napi kami kini Ellen. Diya kayat ni may babain, Darius. Naglukulakat gaminin da ang nag-applyan nyo. Arapa ako ama ipaayan ni nanang iti pagnamayan. No ba, aday bagaking ka. Saan mo kumapanunutan agun gundawayan ka? Kabailan ka ngay paayan iti namaay. Anya ti kayat mo asawan, Darius. Kunak man no ni Ellen, da kayo ti adang agkasingad kini Ellen. Nakayawan na kiti kinapintas mo no ba? Agayan ayat kayo gaya man kini Ananias. Isumat, amo nga dan ka ayan ayat ko. Iso asan ang mabali na makirelasyonak kan ka. Agparangak no kwan ana babaunay a babae. Panunuto man na yung bag, no asino ti rumbang nga ayatam. Anyan to ti agbalin a masakbayam kini Ananias. Nakita mo kasano ti kinabaknang ko. Darius, Sige, saan ka pilitan na mga klon iti panagayat ko? Ikan nakit igundaway. Saan kantong agpapawi? pangasim. Di mo ko mariribukan ti panunot ko. Bigbigak dagiti na ipaay mo kanya ka kinaimbag. Nga, bay anak ko mapailaan, Darius. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ka di pa yung nagsurat ni Nova kada kayo, Nana? Jakmat maawagan ang iti cellphone na. Ang mga nuan niya, amat na tinapasamak na. Ti pampanunutay, ang mga no saan na mausar ti numero ti cellphone na iti abroad. Iso hadyak maawagan. Anyang agpaison tinapagtagnan. Noon nakatayab matlaang nga. Kasaritak tuman ni Ellen. Ayun nga agpaiso. No, jak lamauray nga agsurat ni Nova. Agpakuyog ag kini Ellen ta sa pulen mitibalasan ko iti syudad. Apmok nga agpada tayo mariribukan namang pampanunot. Noon niya ti kasasaan ni Nova, Nana. Noon niya ngamin tinakapampanutan na anagabro. Dahito'y lang nga rudin ang mariribukan ta tao. Taas saan ama sinuno, noon niya tinapagtangan ni Nova. Pangasim ka di Ellen. Saan ka makaturturog amang pampanunot kini Nova. Tandi matlag suratan. Ha? Kasano tayo yan? No, kas kadingawan ti mauray ko asurat na. Amang ano, mabalin ako yugan na ta sa pulen ta ni Nova iti syudad. Ha? Ay, tayo yan. Kasano pa tayo yan? Ay kata, apay adilang suratan. Mga naman kumikom iti trabaho na nana. Dahil talang ti maipadamag ko kada kayo. Tsak mo't maawagan na. Mga no nagsukat iti numero na. Day tama ti atap ni Ananias. Di kay kadi unay madanagan kin ni Nova. Urayan nyo latang agsurat kada kayo, nana. Naimbagmat ni Darius. Nasaya ati amin nga ipagpakita na kanyak. No manukot ak ama kirelasyon kan kwa na. Amo ngang namayak. Ngam kasano ni Ananias. Amok ngay ayadan nakunay. Mariribo kanak. Jak amo ti aramitek. Hello?
Ng bata madagos ti awag ko, Nova. Agpadan nga agbalaw da Ananias kan Nana Felisa. Pangasim, Ellen. Laglagi pam ti karim kanyak. Masapul asaan da amamuan nga daak pailaang dito syudad. Agur-uray ni nanang mo, ti panagsurat mo kan kuana. Ay na, mas asya naklaunayin kan kuana, Nova. Kung konsensyaan na ka di? Uy ha, saan ko nagayatan dito napasamak, Ellen? Maawatak ti marikrignam. Uray siya. Ay, magkasangit ako matamang pampanong nung titikas sa saad mo. Diyak kaya't ngay ayan tigasat ko, Ellen. O sige, bye. Ay, uray anyak mapaspasamak. Masapo na matumpal ti arapap ko. Diyak itulog ang mapaayak. Kaya manak na oray kumutlangan tawag mo, Nova. Agpada kami kanina ng mamadantanagan. Nuan nyakit din tinapasamak mo. Awan tirong ba nga pakadanagan yung kanyak, Ananias? Ada akit tinasayata ka sa saan. Nasayat no kasta. Mailiwak una yan kan ka. Ananias, saan ka kumamakpaglaan? Di mo namnamaan ngayon ton agkita ta. Siyak to pala, di ka ayan-ayan. Ha? Anyat kayat mo asawin? Lipatan na kun. Apayakid daw malipatan kan. Saan nakatin nga ayayatan? Sakbaya pimanaw ka, nagtulag ta. Makauray kiti panagsublim. Awanan tinas ka na subyanta, Ananias. Nawaya ka na sumapulit sa bali. Awanan ti ilawlawag ko pa'y ka. Bye. Hello. Lidop na ti cellphone na. Apaya kasti tinagbali na pangadeng na. Awan amok abasol ko kenkwana. Tsak pag-arupan. Aga po iti panagabrod na. Isumat ti pan nakapukaw ko kenkwana. Anyan anagulpit ti gasat. Kasanupay ita. Anya pa ti serbi ti panagagawak para iti masakbayan ni. Napukaw ko matan ni Nova. Nasakit mo tiriknak. Emamok ang adada pa yan napasakitak tirikna ni Ananias. Inayat ko matitinapod no. Nalapit. Sana na kami tinay iti tungkal maysa. Nilaang Darius tinamnamag ang makaipaay di harapap ko. Kat amok. Naragsakak to iti danana. Naragsak to ti ayan-ayat mi. Gyaman naklaunay, Nova. Saan ka nagbintot iti pangadang mo? Awan ti pagbabawiyam ng inaklon mo ti panagayat ko. Sapay ko, ma. Ada ka ti panagduhaduam? Mabita. Ni Ananias ka di pa ilang ti ayatam? Sakbay nga inaklon ko ti panagayat mo. Insina ko niya, Ananias. Tasaan amabalin at dua kayo ayan-ayat ko. Among tinagpili. Rumbang asak ti ayatam, Nova. Sak ti makaipaay iti pakaragsakam. Si kalaang matinam na maag tapno matungpal na ti arapap ko, Darius. Ay, siyempre. Baknanga. Agbiag ka ana sa lewanwan iti din na. Darius, ada ko makitawagan ka. Mabalin nga, agpatingga talaang pay iti panagayan-ayat. Sige, awan ti problema iti dayta. Nalpas kami na nagsarita ka ni Nova, Nana. Awan ti rin mga pagtinagan nyo kenkwana. Ay, kat nagsaya atan no kasta barok. Ang apaya di nagsurat kanyak. Mabayag ka noon iti surat. Awagan nanto kanulatan ni Ellen tapno makapagsarita kayo. Awan mat nga min ti cellphone ko, apangawagan na kumakanyak. Wano, siyak ti umawa. Sa jakmat among aramatan ti cellphone. Nalakala nga masursuro. Ikatangan na kayong to siguro. Bayadan na pa ay dagiti nagastos na iti panagabrod na.
So, di pala siguro makapagpawit iti kwarta kanya. Kanya? Ngam apay akas tamat din ginagbalin apang ngadang ni Nova. Jak maawatan. Ngapaya kas niya ti pangedeng na. Maawatak no niya ti marikriknam. Amok ngay ayatam ni Nova. Amok ka di dahi ni Nana Felisa? Jak impadlaw analidayak. Saan arumbay nga may ramraman pa Kasaritak tuman ni Nova. Agyaman na. Ang ano da kayo mat nga gayam tagin nora. Saan mat siguro Ananyas? Saan aday taba nagtidimi pagkinaawatan? Nasaya at ti panaggayami. Nagipulong gayam ni Ananyas kan ka, Ellen? Ay, palputan naglagit iti kayam ko. Lukas ano ti panagkakintot ni Ananyas? Adadapay kanyak, Nova. Apay. Diyak kayat ni Ananyas ti sawir ko iti rapaap ko. Iso na say sayat lang nga nawaya-wayaan mi ti tunggal maysa. Saan ka maawatan? Wen gayam, agkit kita kayo kadi pailaang kini Darius? Ha? Nabayagan na saan kami nagkita? Ay, latingit ak. Nagulput akon. Ellen, apay adamdamagam ti kasjay? Saan pa ngamin anagawid iti lugar tayo? Ha? Di ka lang pinampanunutan ni Ananyas. Isupay tinaggastos iti panag-abroad mo. Saan ko akinid daw kini Ananyas sa tulungan nak, Ellen? Iso tinagpilit. Iso tinagpursiki. Ngam, saan ko mamadanagan? Gaputa, agbayad akto. Ni Darius. Manipod iti nagkukuyog da kada Nova kan Ellen anapan iti syudad. Itaman langan nga gawit ito'y. Rita. Ananyas! Kumusta? Tibiyag dito yung probinsya, ha? Narigat lata. Awan nagbaliwan na. Ano usap, Tay ko nata nga rod. Dagiti man nalon, ti duri, ti pagilian. Pudno ti ko na. No awan kami aman nalon, awan mo't bagas agatangan dagiti babak na. Ne, abay analiday ka, Ananyas. Di nakla matultulad na naragsak. Bueno, kasapula, iti kwarta. Ang tadyak maawatan arik na. Iti panagis-isam ni Darius. Nakapasyar ka man dito balay, Darius. Anya ka dito maipay ko. Ang mga nagbidot ka ti maya. Talaga ada kayo ti kagarak, Nana. Kastoy nay, nakita kami kininobay di Hong Kong. Anya? Taltalik mo kay Barok. Sa bali lang agpayso ti bagnangan niya. Naimbag man ta, nagkita kayo iti balasang ko. Kaya't ko nga idanon ti panang kumusta na kada kayo. Yan, impawit naman ti kwarta, para kada kayo. Ito'y nanang. Ay, kaya manaklaunay Pasensyaan nyo ka nun, no day tapay lang ti may pauit na kada kayo. Ado ka nung amin ti nasken abayadan na. Maawatak dayta. Pasig nga inutang ti ginastos na nag-abroad. Ni Ananyas pa diti nagbayad iti placement fee na. Anya? Sa kasjay mo't nagsinadan. Iso mabainag unay kini Ananyas. Kasta aya. Awan mo tinibagbagan ni Nova, may panggap iti dayta banag. Sana balin? Personal dayta biyag na. Saan mo't anapaw ti panagsarita mi? Agyaman akmanan iti daytoy, Darius. Okay, sige nga raw din, Nanang. Di ako nagbayag. Adupay ngamin, di ba pa na? Ado man ti bunga iti mulak iti bangkag, Nana. Isungin lakaman kayo. Ananyas. Oh, kaslagtok yan kayo amang hawat karag ito eh. Kuwang may mabainag launay ken ka. Kalpasan ti nagtungpalan ti relasyon nyo kininova. Saan na rin bang ramraman kayo? Nasakta na kiti panangisinan ni Nova kanya. Sa anak agumura ken kwa na. Talaga anasimpat ka, Ananyas. Agyaman saan ka nagbalbaliw. Ay, uwan kayang.
Nagkita ka no da Darius kan Nova ijay Hong Kong. Ada impaw it na para kanyak. Anya? Ini, naikaglismat kan tinilak. Kabapain-pain kan ka. Saan pa'y anabayadan ni Nova ti utang na kan ka? Saan nyo napanunutan na dyan, Ana? Saan ko asingiran ni Nova? Yoray nakiwin na suwas kanyak, ajak maawatan tiga puna. Anya ti kunam Ananias? Nagkita da Darius kin Nova iji Hong Kong kat nagpawit iti kwarta para kin ni Nana Felisa? Oh, apay anak laat kay ti dayta? Ha? Ay, kwa. Ay, pailaw anak tulangatan amang ibaga kin ni Ananias ti putno. Panagkunak, saan mo ta nakaskas daaw nung nakapasyar ni Darius iji Hong Kong? Baknangan na di akalugaran tayo. Talaga abaknangan ni Darius. Nagdakkel di balay na iji syudad. Nakapasyar kayo gayam iti balay na. Gasat lati gasat ako nada. Lupay narigat tibiyag ti manalon. Naragsakak lat tamat. Talaga nga awagan ka kuma Ellen. Ta kumusta at ni Nanang. Mailiwak unahin kin ko Anang. Anya nga Rod. Inawagan ka. Tanakigtutak iti naamok kini Ananias. Imbaga ka no ni Nana Felisa kan kuana nagkita kayo kini Darius iji Hong Kong. Ha? Apa yung inarami ni Darius di Kasjay? Nakigtutak. Kasano kuma nagkita kayo iji Hong Kong kini Darius? Idin to tamok nga. Oops. Saan mo nga ituloy, Ellen? Nova, kunam asaan kayo nagkita kini Darius? Apay nga initkan na iti kwarta ni nanag mo. Kat pinagparang na nagpawit ka kan kuana. Ay, dimtengan ni Darius. Sige, baliwan tanto tek sarita. Bye. Apay nga inidop mo ti cellphone mo itay si Mang Batak. Asino da jay kinasaritam? Kwa, ni Ellen dayjay. Nagulpoda kami kan kwa na. Apay makaungat ka. Olbod! Agpudno ka. Anay, Ni Ananias day jay anya! pangasim, ibatan nak Darius. Apay saktan nak matan. Di nakadiayayatan. Song batam ti saludsod ko! Isuka di tinawagam! Isuka di pay laang ti ayatam! Anay ko, tinungpanak. Jacqueline pagarot maramidem ti kastoy kanyak. Naranggas ka mat gayam Darius. Anya pay lang ti kayat mo. Inpay ko amin king ka. Anya ko mati maghanap mo iti dayja lalaki. Saan na ni Ananias sinawagak? Ni Ellen. Olbod! Nupodno ani Ellen dayjay. Apay nga inadap mo! Kaputa dyan kayat nga agatap may papan ka data. Mabalin mo kita ang call register ti cellphone ko. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Ato kumakoy ti bagat kininundak ng ilitag na matong ti cellphone mo. Kas nalikliklikan na ti panagpao ti panagsarita mi. Parparik na kanyak nga ta ilimlimat na. Ang pinakumatay chay. Ellen, papanam ka day. Napilisa ti masapat ko. Ay, umayak ko maiji balayo nana. Naamwak ngamin ka kini Ananias nagpawit ka no ni Nova kini Darius iti kwarta para kada kayaw. Dumaanon ka iti balay tapno. Nasaysaya at ti panagsarita ta, Ellen. Nakitutak nga ron balasang ko. Saan asigaon ngam umay ni Darius dito balay? Nagkita da ka no kini Nova ije Hong Kong napanda ije Hawaii. Talaga mamati ni Nana Pilisa nga tayo abroad ni Nova. Ay, kuha nana. Kalpasan anak kapagsarita kami kini Ananias na panakadagos iti balay da Darius ngam nagsubli ka nun ije Manila. Saan kayo gaya man nagkita? Kunak man nung agar-aram kan kabalasang ka. Agpaspasyar idi kanyak. Saan nga agar-aram kanyak nana? Nabayagan as di kam nagkita. Ay, inawagak ni Nova. Saan ang nagpaot ti panagsarita may?
Intun maminsan nga awagan na ka. O may kanto ije balay tapno makasaritak man. Uray apagbiit laang Ellen. Kasla ka ano lang idi nagpatraktor ka. Ne, dadagkal gaya man nagitimulam ama es. Nakaparpartak na ro dagiti pasamak na Felisa. Sige, mangmuras kayo dita kamatis. Mamit lang, tayalaan kayo ti sariping dagiti mula kabawang. Nagadupay abu nga dagitimulam akardes ana intar iti igit kitambak. May mas sa mapakpat na kita. Tulungan kayong magpuros. Hirapin ko, kabayatan ti panangruot ko iti kanan dagiti kalding ko. Mabainak launay ken ka na niyas. Ang sapay ko ma. Agbalbaliw tumatlaang ti panunot ni Nova. Papanam, amok nga awan trabaho. Ada ko malang mapan ko gatangan. Ngam gaputada ka? Sana ko nagtuloy. Dumanon ka. Daytoy tilaglagi pom Nova. Jak kayat nga agpastrak ka iti uray asino ditan. Kunam nga ta ajak ammo nga ado ti agduyos king ka iti pangpanggadam. San ko mamat akas na kababati pa nagkitam kanyak, Darius? Nagawit ka kaya medyo probinsya? Apay, masapul ka di ngagpakadak king ka. Apay nga inaramit mo ti Kasyay. Pinagparang mo ka ni Nanang at daak iti Hongkong. Saan mo pa'y akayat? Kayat mo ka di ang maibabayin kay lugar nyo. Kayat mo nga ibagadaking ka. Gunggunam! Ambisyosa! Pangasin. Apay nagbalik ka mo ito nakastoy, Darius. Kunak na na yung bagkaatao. Apay apaspasakitan nakmat. Ang dalakit di limlimad ni Nova kanyak. Panagkunag. Magkit-kita tan kini Darius di Manila. Nga to Darius di kapunan no apay anakisina di gayem ko kini Ananyas. Saan ko pa'y lang ipakpakam mo kini Ananyas dayto? Aging ga iti saan ko ang mapanagnagan ti amin. Ellen? Ni Ananyas, agluwas ka mapan iti Manila. Diyak ipakpakam mo kan kwa na. Awan mo tiga po magpakadak kan kwa na. Naibaga ni Nana Felisa kanyak iti nagkita kami iti talon. Napan nga kanumot iti balay da. Ket ni Nova tiyan adda nagsarsaritaan niyo. Ananyas, aging ka kadi ita. Ay ayatan pa'y lang ni Nova. Amo, sana kas ka rin na amalipatam. Pudno na ita. Nila ang Nova ti inayat ko. Nalidayanak iti kalat apan nakisina na kanyak. Adyak mo't maawatan no niya ti pudno agapuna. Lupay, jak namnamayan ngagsinobyan kami pa'y. Sana kas ka rin na amalipatak. Nagbayak pa'y ti panagsarita mi. Amangan no mailaw anak ko. Kuna ni Nana Felisa, agar-aram kanuken ka ni Darius. Ala, pada kailangan kin ni Nana. Pinaspasyar na kagpaiso ni Darius, idi. Kas may salaang agayam, ti pangibilbilangan na kanyak, Ananyas. Agpapawi akon, anak ayat-ayat kin ni Darius. Pamarang lagayam, ti kinaimbag nga ipakpakita na kanyak. Nakarangrangkas. Italama amiris ko. Saan ko maarumbang anak isina akan ni Ananyas? Kapulahan ka ni Darius. Awan kayam sirbit ti kinaambisyosak. Awan. Kapoy ti rapaap ko. Nailaw anak kon ka ni Darius. Diyak muna ka sa nga makarupatak pa ikan ko na. Saan ko anawagan ni Glande? Nyaki din dinapasamak na. O sige. Mapan ka, ijilay ti alugar na. Pakamuan nak to. Sige, bye. Masino tayo chay aglante? Masino tayo chay? Dagkaya mitirwar di tataw. Saan ko nga ipadlaw nagsangitak? Nagkapuak iti pangpanggadam. Saan ka kano simrag? Madmadi nga minti magpagik.
Mga no agpampambar ka la. Saan mo apadpadasan ti mangloko kanyak no ba? Maamwak lang nga adda sa bali alalaki iti biyag mo. Asim, sana gaput ambisyosa ak. Kat kastamatan ka ba pati pagkitaam kanyak, Darius? Daytoy ti laglagi pa. Saan kanton a makasarak iti kas kanyak? Saklaan ti makaipaay iti pagnamayam. Lining tak, day diin padawat mo abagas ti balangkoy, ananyas. Iso ti pagsangwan ta meriendaan. Kaslasanak pa na palpaan. Adda kami nagisulsur iti ipon. Ginatang ko na, nauray nangina. Manalon kang agpaiso, ananyas. Saan mo amarik na tiriga? Kung gayam, sa balit malagip ko na. Saan ka di nagpakada-kada kayo ni Ellen? Naggapo aki di balay na, kat nagluwas ka no idirabi anak pa ni di syudad. Nabayagan, day di naudi pa nagkita me. Ang mga no matukutan dito ay probinsya at nagsapol iti trabaho na iti syudad. Awan mo't nadakamat nagiti kabalay na, noon niya't gagara na iti syudad. Ay, tantani, akit din na yung awan. Naimbag na natuntunak mo't lang na iti balay ni Darius. Wow, talaga pak na. Nagdakal kan nagpintas ti balay na. Ba't kiti mababalaw ni Nova no kas pangarigan? Apay nga tanga iti nagsaludsudak kadag iti kaaruba. Kasla likliklikan dapat. Aday ta. Nagriringan ti cellphone ni Nova. Hello? Nova? Kaya't kung agkita ta. Ada kita dito syudad. Ibagam ko man sa dino ti pakakitaakan ka. Nagpasyar ka dito syudad? Wano? Rinantam, akayat nakamakasarita. Adaak dito'y trabaho. Uray ka malpas si trabaho. Pangasim. Agkita ta ko Nova. Klas a restaurant dito yung mayanta. Nagadupay din order mo. Kakalsaki iti sweldo ma. Mangantakit din. Oray na pe kita iti panagabroad ta. Nasaya ti biyag ko dito syudad. Gapo kini Darius? Ellen. Akatapsan kanyak ti kayom ko. Ibagak ti pudno. Sa bali ti simniplot iti panunot ko. Idi napan ni Darius ijayan ni nanang mo. Kat imbaga na nagkita kayo iji Hong Kong. Ellen. Saan nakadakas sa babae? Dakas ka diti akarapaap? Amom Nova? Makit-kitak ti kinaliday mo. At dalaki dinadagsa na problema. Awan sa bali ang makatulong kanyam. No saan asyak anasingat agayem mo. Pangasim. Saan na kumaapagilimutan? Ay, itan kalaunay no ba? Nakirot di pa nangarakop na kanyak. Kasla, jakon kabalan. Apa nga indronak? Anya ko matidakas na no agin nagakta. Kat agayan ayata. Oray man kat no. Nakasagana ka mangi kasarking ka no ba? Nakalukat ti tawa. Kababay na da makakita ka data. Sige, mabit lang. Kasla da nakita ka mo or bayan. Agore ka. Kasla anda inarikap ni Darius iti sikat na. At dain sa likat na. Nariknak nga na natang kanaba nagitilingat tinapos ko na jacket na. Diyos ko. Asino nga taday dyan na nakita na? Kasano no nalimod at sinurot na kami ni Ellen. Nakita nanti. Oh, Diyos ko. Saan ko ma? Talon tungal daw manipod nagluwas ni Ellen anak panilisyudan. Saan ka lupa asin mangpan? Apay nga taakas iti marikrik na. May liwak nga takin ko na. Saan?
Ay ayatag pa lang ni Nova. Kat awan plano ka mang lipat kang kuana. Awagap man kat ni Ellen. Hello? Nakaawag ka, Mat, Ananyas? Naamuak iti pamilyam anapan kalita syudad. Naumakansan iti kinakurapay iti probinsya. Adala na patag nga inasikasok dito eh. Agawid ak tumad lang. Tsak may iba no kaanong agawid ah. Saan mo tungarot alip-lipatan di sarabok ah? Day talaga ayam. Anya tiket mo sa Rabaw? Agang hangawak laeng. Ipay-ipay sumuteng. Nagpintas nga tapagpasyaran dita syudad na niya, Ellen. No, dayjay ang kinabayagan ni Ellen ijay Manila, Ananyas. Ang mga no, nakasara ka niti pagtrabahuan na. Adala ka ron napatag ang kinagara na ijay syudad nana. Amok pa yan na niya dayjay. Jak mertan sinaludsod. Nagbakasyon lang at ang araw. Di namat na ibaga no, kaano nga agawid dito probinsya. No, naamuam ko maidi ang nagluwas. Kimuyog ka kumatam no, nakapasyar ka matidjay. Jak mapanawan ng iti trabaho iti talon nana. Sana mauawan ti trabaho ijay. Kaya, kumusta nga rod ti presyo ti irek? Problema pa lang aging gaita. Planok na ipabayo lagi tinabat-bati nga Eric. Tanangin nga nalabasit na ilakok abagas. Ha? Naklano ni Darius. Aileen, adda ka pa nagaan dito syudad? Ako rin ka. Kasano ang natuntunam dito eh? Sinurot na katay dinalimutan niya. Saan na ka di pastrikan? Oh my God, sumur ka. Agyaman ha? Ko ha, mabutang ka ka di ang madanon nak dito boarding house mo ni Darius? Ha? Saan ka na makapagulbod kanyak? Nakita ko ti pamanagnak nga da relasyon nyo. Anya ita. Ibagam ka di nga ambisyosa ak. Mababalaw na ka di, Ellen. Maawatan ka. Di pa kasta awak lang. Ano apay analipata mo adagos ni Ananyas. Gapoy ti kinaimbag ni Darius kanyak. Adon tinaipa ay naapag nam ayak, Ellen. Ngam, uray no kasta. Saan kami pahingagdandan na ka sa gasawa? Noy, ayatan nyo titunggal maysa. Anya ko mati makaigawid kada kayong agkasar. Manmano ti kastoy agasat. Nova. Ellen. Sige. Sana ko niyang payagan. Mapanakon, Nova. Darius. Nabartig ka na. Ang mga nasan mo amayawit tabagim. Ama na madisgrasya ka, si babartek kang agmaneho. Wah! Babay! Kaya't mo kante, amabarta ka? Amok! Ay ayatang pailaang ni Ananyas. Kat panggap mo asablianan niya. Amok! Ati kinabaknang kula ang tikinamat mo kanya. Sana po na tayo, Darius. Uray man kat nga umianak dito'y. Kukwak mo dito'y. Ala, may kantaintan maturok. Darius, pangasim. Saan mo nga ituloy di pang panunood ang marami din? Adon tinagastos ko ging kano ba? Anya ti kayat masawan. Agasawa tan tumot laang iti pagtungpalan. Iso asan kan ngagkadkad bay. Pangasim, saan nakagundawayan? Anya agundawin ngay bagbagam. Welo, dayjay kadipay laang Ananyas ti pampanunotam, ha? Anay ko. Apoy ang kastoy matanda raramidam kanyak. Patayin na klaan, Darius. Kaya't mo apatayin ka! Anay ko. Salbag, paisamag da ito nga istorbo. Hello! Ha? Anya! Natiliwan eh! Saan? Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Hapay nga tang alimbasagan ak. Sana mapunas iti panunot ko ni Nova. Oray insinanak, adya ka mo tipod na agapuna. Ay ayatek pa'y lang. Kumusta nga tan? Apay akas iti panagtimbayok. Agar arapa apak ka di. Kasla makitkitak ti rupa na anandigo si Tiloa. Ken agdardara na iti bibig na. Anda ka manan, Ellen? Agluluwa ka. Agpudno ka man kanyak, Nova. Kapkabilan nakakati ni Darius. Dumanon ka. Nova, di ka pa'y naagawin iji probinsya. Dakas nagparparik na kanyak. Dandali, sana ko na makaibtur, Ellen. Kaya mo, nasaya at tao ni Darius. Naranggas gayang. Sige, dasangit mo lang. Dahito'y tinaganap ko. Nangatuunay ti arap-aap ko. Nagkakastoy ka po iti arap-aap. Nurang-ranggasan na kamatlaang ni Darius. Pwede mo pa ilang panawan. Mabutay nga ak. Ang mga nasurutin na kaya Ilocos. Pampanunutan ka di pa'y lang, di pa nakaibabain mo. Mabubuta ka di mabalin ang mapasamak ka. Nulibasak ni Darius. Sigurado asurutin na kaya Ilocos. Kat irabraman na lakit din ni Nanang. Ni Ellen na ti umawawag. Apay nga taasaan palang agawin. Hello? Ananyas, imbag kasi mong bagkadagos, kasapulak itulong mo. Kaya niya, adda kalidakas na napasamakin ka. Kasano atulungan ka kat nagadayo di ta syudad? Saan asyak tinaisagmak? Saan ka amawatan? Inton makadanon ka dito syudad, ilawlawag ko na imbag ti amin kan ka. Tungag ka iti bagak Ananyas. Sabtan ka iti terminal ti bus apagluganan. Talaga saan ka amawatan? Sige, danunan ka di ta syudad. Manyan tinapasama kiti Ilocon. Kaypay nga urayak ti awak na. Agaluwat tayo di aglande. No isagmak na. Yan, jak kaya ti mabalon. Nung sa di no ti paglimpang. Ang mga numatuntuntak iti probinsya. Neno ba? Itugot ko iti paglimpang. Ti may sasalton ko. Masapul nga agtignayak sakbay amalataw ti amin. Naamuak iti kasinsin mo anapang ka ijay kabisera, Ananyas. Agluwas kan samat. Kalpasan ang naawagan nak ni Ellen. Napanak nagpariserve iti pagtugawak iti boss. Daw asan daklat na ni Dawitin shed. Mapan mo danonan ni Ellen ijay syudad? Agpatpatulong. Di namat inlawlawag no apay akasapulan nak. Kalat ang nagtimbayo akiti day tang imbagaman Ananyas. Nalagip ko lagaron ni Nova. Nana, Awan pa'y pulos, tinaawat ko asurat na. Madanagan ang mga nuwaan nyakit din tinapagtag na. pinaparparmatak may papan ka ni Nova. Dahil nga tati pakasapulan ni Ellen kanyak. Itay pala parbangon nga dak dito istasyon tibus amang uray kan ka. Naimbag ati may kaadagos pay amaladaw ti amin. Saan ka amaawatan? Apay akas na madandanagan ka. Ni Nova, kasapulan na titulong ta. Agpaggatibiyag na, Ananyas. Apay ni Nova. Amo ka matiktikaw ka. Aday pudnukan ka.
Saan apod no nga adda sakit ko idi? Napeke kami lang kininova. Aniya? Pakawanan na ko may di panagulbod ko kan ka. Mabain nga mininova nga gawid di lugar tayo. Taom siya lang dagiti taong. Tsaka rin pagaro. Kaasi kayo man. Nang runa ni Nova. Pudno nakakaasi ni Nova iti sidong ni Darius, Ananias. Ha? Apa ni Darius? Agayan ayat dan kin ni Nova. Saan na pa'y nga gasawa? Rangranggasan nan. Iso pangasim. Mapantan iti ayan ni Nova, sakbay amala daw ti amin. Nakabaybayag ka nga gunggunay. Partakam ti agrubat, tapno makapanawtan. Saan? Diyak kaya ti sumurot kan ka, pangaasin. Palubusan ako nga agawid. Tapnan niya, makisinublian ka kini Ananias. Agpudno ka man kanyak, no ba? Impatanak ko marigata na nga umangas. Kaya't mo ito patayang kalangan. Masapon ka isurot ka iti papanak. Nawaram. Ay ko! Adda tao, Darius. Diyos ko, abang ano ni Ellen dayta. Saan mo nga ikaskaso? Sige, umay ka. Magnatay ti likod. Uray anya ti mapaspasamak. Sa anak na agpatiliw si bibiyag. Ika! Impatanak! Anlay ko! Kinakagat mo titakyag ko! Salmag ka! Naitipay! Nakong taartisan lang na. Ang taraya kong arumor. Ananias, kasano nga? Nova, masya naklaunayan ti pampamayan ni Darius kan ka. Iso nga inawagak ni Ananias kat imay adagos dito syudad. Dakkel ti imresan ti bagim. Anya tinapasama kan ka? Kuso-kuso dagiti buok mo. Kan, nabriyat pa iti kawas mo. Tiwanan pa in. Talaga ang nakadakdakas. Ti amo mga ta numalibasan dak! Patayang kalagan! Saan? Di mo paltungan ni Nova, Darius! Ananias! Sika! Meron! Patayang kayo langan! Saan? Kasta unay iti panagkabakbak. Kila at asimiplot iti panunod ko ni Nova. Antan samot tindakas anapasamak iti anak ko. Ay, Diyos ko. Tarabayan niyo ko matibalasan ko. Saan niyo ko mga itulong nga dadakas ang mapasamag kan ko, ana? Kani, Ananias, kumusta na nga ta ni Joshua? Apay nga ta, apinaayaban ni Ellen. Ina, agtigtigar-garak pa yan itinervyos ko. Ikarigatak ti mapan manghalay iti dano. Marinak nga ang kapsutak. Amangan, numaawa na anak pa'y iti puot. Baglakit din tadimtang dagiti pulis. Tsaklamun na niya ko matinapasamak. Ay, tiawanan pa in Darius. Illegal recruiter magayam. Rimuaran tipod na kinatao na, Ellen. Takas gayam. Tinasakit. Isukayam tinang biktima ka data. Ay, diyak mapakawan tayo at Darius. Kapoy tinaamuan ta kadagiti pulis. Ha, nasikap ti loko. Plinano na aning bagyamin. Tapno agtinag kakankuana. Ni Ananias si pagdanhakaklaunay. Diyak mapakawan ti bakik no takas ti mapasamakan ko na. Saan pa arimor dagiti doktor iti emergency room? Tapno mamunta ko mano na ikat dan ti bala iti bagina. Nadagsan una iti nagpasulak ka ni Ananias, Ellen. Gabok ka ni Darius. Agngangabit itan ti piyak na. Nova, masapul ang amon ni nanang mo daytoy. So tinasayaat, awagak ni Jose akaaruba tayo. Tapno makasarita ta ni Nana Felisa. Nana Felisa, sakbay ngagsarita kayo kini Nova.
Ada kahit kung nga ipudno kada kayo. Ipudno anak pasamak kada kami kininova. Biktima kami iti illegal recruitment, nana. Anya? Dahil tatipudno, nana. Ada ni Nova dito Manila. Isa tiga po nga imayak dito eh. Sa kalpasan na, inawagak ni Ananias tapno sumarunong kanyak dito syudad. Nova, kasaritam ni nanang mo. Nanang, pagawanan da ko, ma. Ano lakit din tinapaspasamag ka anak ko? Ulitit, nanang. Pagawanan da ko, ma. Atidog nga, istorya. Nga, bayan nyo. Maamon yung tumatlaan ti amin. Ikararagan tayo kumani, Ananias. Asapay lang kumatamalasat natin pan nakapaltog na. Agyaman na nakapuot ka matlahangan, Ananias. Pakawanin na ko, ma. Ado tinagbasulakan ka. Nova, itilaksid ang itinapasamak itinagbadanta. Sana nagbalik ti panagayat ko kin ka. Naimbag ka unay. At adala nga ro din na makonsensya. Ananias, huwag kaya, naipakaamo ko ni ti pamilyang tinapasamak kan ka. Kastaw ni adanag ta. Kaya dati umay dito syudad. Ngam kinunak, ada kamin ka ni Ellen ti makaamukan ka. Agyaman na. Saan? Di ka akyaman kanyak. Siya tirumbang akyaman kan ka. No saan agapo ka na kayo ka ni Ellen? Diyak lamon. No sa dino tinangilambangan ni Darius kanyak. Kagurug-kurak tayo siya lalaki. Sumutlag kayam abimak na. Takadak-dakas magkayam. Diyak amuno kasano ti panagyaman ko kan ka, Ellen. Napudno ka unay agayam. Saan nagkabinaybayan? Saan ka kaya tababalawan? Manyaman tinapasamak. Lipatan tayo. Kasano ang malipatak ti kinarangkas ni Darius? Amo ka na trauma kay tinapasamak kan ka, Nova. Nga basol ko matlahan ti amin, Ellen. Napasamak na gito'y gapo iti kinaambisyosak. Gusto daytan. Ang mga namakaraing ni Ananias iti dayta pa nagsangsangit mo. Saan ka mababalaw? Amin tayo. Karbangan tayo ti agarapaap. Kalpasan ama itiklop tayo. Masapol abumangon tayo, Nova. Apay nga may kayo dito'y pagbalutan. Nagkuyog kayo bay. Si kapay ti makagora, Darius. Ti dakop ti impaay mo akin ay pagkanyak. Saan nga umdas asupapak ti kinarangkas mo? Pagtali na ito abat hibat itipiak ko dagiti linak amukukan ka. No awan la ko matirehas ang nagbaatan tayo. Ipapas ko ti mangtung patungpaking ka, ano ba? Saan ka pala nagnakam, Darius? Uray saan ka ngay darom itidandani pa ng patay makanyak. Sigurado ang malungsot kamot lang iti pagbalutan. Makasangit ak lama kalagip iti amin. Nagpalinak ngawan sirpina. Yak lakit din nadlaw at dakas kayam ti planom. Inaramat mo ti kinasikap mo. Tapno magunod mo ti panagayat ni Nova. No saan ko nga inaramid dayay? Diyak ko man agaw ni Nova king ka. Ngam si kalata ti ayayatan na. Pagbalbaliw ka kuman. Amo, uray kasalot ti kinadakas mo. Ang damot kinaimbag iti pusom. Panawan takon, saan kayo akasapulan? Ni Ananias tinangikid din. Asakbay nga agawid kami iti probinsya. Kasardita nakapay nga umuna. Ayan, nalakit din anak paspasamak mo anak ko. Nanang. Ang yaman ang nakasangpet ka ang awan tidakas anak pasamak mo. Kan agden natamanan. Napaayak, nanang.
Gapo iti kinaambisyosak. Gapo iti harapaap ko. Kasto iti nagbanagak. Saan ka mababalaw na nagarapaap ka? At dadagiti maranggundaway kandakis ti panggap na. Agas ka ni Darius. May saka biktima nanang. Naipalabugak iti pamarangay pagpakita ni Darius. Apmok, asaan akas ka rin na amalipatam tinapasamag ka. Ngam iti panaglabas ti panawan. Rumimbaw to ti ragsak kan kinatalingan ngan tinakam mo, anak ko. Mabainak launay ka ni Ananias nanang. Saan ang nagbalbaliw iti panagayat na kanyag? No saan nagapugan ko na? Diyak ka mo. No si bibiyagak pa ita, nanang. Ulitak, saan na nagbaliw ti panagayat ko ken ka? Baliwak man ang tagrup no ken ka. Agyaman nak, Ananias. Mabainak launay kan ka. Ngam kayat ko ngay baka. Nagtalinaat ka, tito'y posok. Nova, Agyaman na kiti Diyos. Nasaan anamulitan ti dayaw ko. Iso na lang ta. saan ka nagsangit? Saan ka dakas sa babae? Nailawan ka lang. Katsikamat lang tinangalangon kanyak. Utang ko tibya ko kan ka, Ananias. Saan na bali ang napaay ka ikarapap mo? Tagdaak, ipaay ko tinaranyag ang masakbayan. Asino ako mga agad-gad. Ikarikmat. Ipaay ko ti sinubukal abyak ko kan ka. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang. Agyaman na pagayam.